Samla ke Indian Youth Congress Meghalaya ni ko manai khoblei UP ki members of press electronic but printed ki balaya one ringkat bangi bay don ringkat bangi nakawi ka Porsche kawi pakungju ikerman ba pinang kershan yangi hakini ke jingtmu ke jongi tengah kwa man penithu ya ki dekat ke jongi ki blasha elect ki padon hane ka komiti jongi ke Meghalaya Pradesh Youth Congress desha kamon ke jonga idon iba ban piralang basoyamat iba day i vice president elect iba pendap ke jingpule jongi a masters in computer application Bangalore University hagal yang kediang idon iba Henry Khanmuti iba dairu i vice president elect by lada pule class 12 art stream embos dan hagal yang kejongma kamon kejonga idon ikong lakenteu soklet iba day i general secretary elect ibla pendap ya ka MA but MPhil linguistics hanihu sekali yang kajongaru idon iba Cuthbert Sotun mairi day i general secretary elect lapendap class 12 science stream embos baridon ru ki general secretary Arnold hadin jonga iwe day iba Anish Im ibla pendap ka masters in physical education ha BVDU Pune but iba Albert Dekhar iba day ru i general secretary elect lapendap class 12 commerce stream tekane kadai ke team kejungi tengiwan hane menta bangikwa banekran sapang katu kane ki issue hapo ke state kejungi